Jadi songonima di hamuna raja ni gula-gula nami hasibuan. Raja nami di banduk nyara roro kami. Maka potok kamu kurungan di bagas semu di bagas tikion. 5 di nanay mangguruhon ni anak kota itu bagas zona itu hatta macal pas-pas para masalah dia. Di bagas tikion buat kami tu raja nami si pangaron na susah dia. 5 dalatta di nalahu mabuhaya kaulau tadi bagas sadarion. Mulut songono pera boy terpatu pahami raja nami. Pas marohamu majalo kata itu ramadok asa sindik nasi kopa horong les ni rumah. Waktu kita dia besi pangaruh naboy terpatu pahami lapas ngapo kamu gelo nami. Masuk matang mata nomor 2 di batang. Sekarang Iya. Seperti pak orang parkir ringan sah. Samardar si pangaruh. Oh dekat, tapi malah kamu mah. Ya, punta badan. Ya, tahu mang. Ayo sih regari. Oros mah dihamuna saluhutna ada mang guru nami. Kamu pakai kena Ya te perjulu tapasana kuhata. Na mangkiki na lehet dihida di bagasan sadarion. Jadi langsung mah tu dihamuna saluhutna ada mang guru nami sedaya sabulan khususna bagasan di bagasan manuton di nalau mamuhai lota mulu kami matakutuk kamungan norong nilas ni rohanami mabuan teke singgudur jadi matutumar ite lota ibasa sidarion kita bisa tamay kutubata asal batu kutubata ma saluhutna ka lota sidarion asal menay makamangru seputa kasyupa Molo sonope dek kinabutar patu pahami bagasan manubuton lao mamuhay lota tuhat tama naman bay pasok oras Jalan.